Diagnose 2. Soortu takrusiki funa bobi de en fa ebi atakrusiki de. Apis disi behandel soortu takrusiki na bobi de en soortu momenti fu asiki disi unsabi. Ade van pisi nanga furu wortu san no de makkelijk. Unsa proberi fu brokengiu na wan boom fasi. Eften sina ina onderzoeken dat je apitakrusiki na je bobi, dat sa make you libi ewi. Asagi you furu problema nanga prakseri, of dat you no sabi sa egop sananga you. Ook tu a behandeling en a tenfu kon betre langa en a hebi. No alas madi as refi, dat mek no alas king reageren as refi, maar toch ade boom fu sabi dat a kan tek voerting voor je kon betre, omdat toch je libi godoro. You no abif tan in je bedi nomo, lekte you ap koorsu fugrip. You moest do gewoon sa you kan do. Zo'n lazy, you no sa man do furu sani. Dan you moest actie you man, you pching, you familie, you mati, fu bietisma fiep you. You moest teka ting fu gwenti nanga anyong fasi fu libi. En luku bung saip sa en san ye firi en denki. Pingi. Ade bung fu skrif in wa memere buku ef in wan de buku saip sa en fan ye firi. As je rerg is skrif alasani na in je datra papira in wan dossier. You absan you skrif in je memere buku ef you de buku. Akan yep you te ye tak nanga den datra ina atoso. Kan descrivi san je prakseri en firi kan jepju na in a hebiten disi. Baka a operatie en baka a onderzoeken voor a weefsel san de ben puru die de ben opereriu, den sa verteriu a hebi fu yu takrusiki na yu bobi.